Bom dia, stimanang, rumanang, amigo nang e contacto nang di vosso canal Palabras Actualizadas. Señor, su presencia acompaña cada un de vosso ribedia aqui. Sabiduria verdadero, da título di nos devocional. Nos texto di meditação tabisa nos assim aqui. Qua di vosso tem sabedoria e compreendimento, la que demonstra esse por meio de sua boa conduta e obra que te mostra e humildade que sabedoria te dona. Jacobo 3, versículo 13. Hopiende te deseja de estar inteligente. Tem hopi conhecimento e por papia tocante tema profundo. Pero, a pergunta de Jacobo não está quem sabe mais. Esta puntra, quem tem sabedoria e compreendimento. Depois, esta mostra que sabedoria verdadeira não está queda em palavra, sino que é tabira visível de nos conduta, nos obra e nos humildade. Inteligência e sabedoria. Inteligência é capacidade para compreender, analisar e resolver problema. Uma pessoa pode ter uma memória excelente, hobby estudio e por compreender coisas complicadas. Pero esse não significa automaticamente que a pessoa está sabe. Sabedoria é capacidade para usar conhecimento de acordo com a vontade de Deus. Essa aqui é a definição de sabedoria verdadeira. Inteligência te ajuda-nos a que por assim. Sabedoria te mostra-nos que mester queda assim. Inteligência por dar-nos informação, pero sabedoria te dirige nos decisões. Uma pessoa inteligente por conhecer a palavra de Deus e toch escolhe para não obedecer. Pero uma pessoa verdadeiramente sabia não está solamente tende a palavra, está ponendo em prática de sua vida também. Temor do Senhor está começamento de sabedoria. Segundo Provérbio 9:10, sabedoria verdadeira está começar com reverência, submissão e obediência a Deus. Sabedoria está iba na humildade. Jacobo te papia de humildade que sabedoria te dona. Isso aqui significa que sabedoria que vem de Deus não te hace gente arrogante. E não te laga nos pensa que nós estamos melhor que outro não, nem que sempre nós temos razão. Mas nos conhece Deus, mas nos te mira com grandieta e com dependiente nos te diz. Pensei, sabedoria verdadeira te produz espírito manso, dispuesto para escuchar, sinha, corrigir, servir e finalmente obedecer. Ora, gente te usa su conhecimento para humilhar outro, domina outro, oferece divisão e não te demonstra sabedoria que te vem de arriba. Sabedoria de Deus te hace-nos firme de verdade, pero suave de maneira que nos te trata gente. É experiência de Salomão. Salomão estava um homem que Deus te deu hope e sabedoria. Su conhecimento, capacidade de governar e compreendimento estava extraordinário.
pero de un parte de su vida, Salomón no así actúa de acuerdo con la sabiduría que él recibió. En la casa que hopi muenan extranjero, permitinan influencia y jala su corazón por el Señor. Y él hace compromiso con idolatría. Salomón estaba tasado de verdad, pero durante el tiempo él abandona obediencia. Pese no está exacto para avisar que Salomón nunca estaba sabido. Dios, Dios mes, adune sabiduría. Pero su vida está nos con una persona por recibir sabiduría y después actúa en su locura ahora que stop de obedecer a Dios. Sabiduría no está solamente por oftar un don que nos mestertin, sino está un camino que nos mester sigue. La experiencia de Salomón está dándonos un aviso serio. No está suficiente pasar lo que está bueno. Nos mester así lo que está bueno. Sabiduría que no está hipa na obediencia, tabira simplemente conocimiento sin dirección. Jesús es hombre verdaderamente sabio. El único hombre que aviva sabiduría de Dios sin ninguna desviación estaba Cristo Jesús. Su palabra no estaba llena de sabiduría, pero su conducta a demostrar ainda más poderoso. Esta a demostrar sabiduría ainda más poderoso. Jesús no usa su conocimiento para exaltar su mes. Estaba humilde, manso y obediente na su tata. Él trata a gente con compasión, defiende verdad sin compromiso, sirve sin rechazar y finalmente humilla su mes de la muerte de cruz. Cristo no hace solamente voluntad de su tata, él cumple con él también. Esta él no avise eso, él la demostré. Tapesei, 1 Corintios 1:24 te llama a Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Nos no tabira saber simplemente dor de lesa hopi bukinan, mi hermano. Tin hopi estudio of gana discusionan. Nos ta crece en sabiduría, ahora nos contempla a Cristo Jesús, escucha su palabra y baudi guía de Espíritu Santo, sigue su ejemplo y está obediente a nos tata den cielo, independientemente de cualquier situación. La llamada final para nos abetar. Ave Jacobo te invita a nos para examinarnos mes. Mi conocimiento está visible de mi buena conducta. Lo que me sa tocante Dios está así mi más humilde. Me ta obedece es verdad. Con mi conoce often información de je. No visa solamente como ta saber. La buena manera de papia. Bo decisionan, bo trato con otro y bo obediencia a Dios demonstra bo sabiduría. Sabiduría verdadero no te avisa, mira cuánto me sa. Te avisa, me te laga Cristo Jesús transforma mi vida. Para mí ta obediente a todo lo que tata yo Espíritu Santo instruíme. Nos oración para vetar. No Señor Dios Tata eterno. Danki para boa palabra que nos a diferencia entre inteligencia y sabiduría verdadero. Perdonanos, ahora nos a acumular conocimiento, pero no a de obedecer boa instrucción. Líbranos de orgullo y donanos humildad que sabiduría ta produce. Ayúdanos a contemplar Cristo Jesús.
es sabiduría de Dios y nos ejemplo perfecto de obediencia. Espíritu Santo, llénanos, dirigirnos pensamiento y transformarnos conducta para nos obrar por demostrar que nos tacana con Dios. En nombre de Cristo Jesús, nuestra reza pide y agradece. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega por medio de Boc Canal, palabras actualizadas.